Yes, kuri stade Umuganda hari kubera selection yo gushaka impano z'abakinnyi batari impano z'abakinnyi birumvikana bakiri batoya imyaka 13 ndetse na 15. Ahangaha ndi kumwe n'abana bagiye batandukanye bitabiriye iyi selection bahuye n'abatoza bagiye batandukanye. Uratangira utwibwira. Banyitangiye Hakizimana Med. Witwa Hakizimana Med. Hakizimana Med, waturutse muri Hererero? Turutse muri Ndengera. Waturutse mu Irerero? Ndengera. Ya Ndengera. Ufite imyaka ingahe? 14. 14? 14. Ukina ku mwanya uwuhe mu kibuga? Ndengera ku 10. Aha. Ukina ku 10. Inzozi zawe ni zihe? Nugukina umupira mbese. Nugukina umupira. Umukinnyi w'ikitegererezo wumva ufatiraho urugero nuwe hano mu Rwanda? Mazora. Mazora nde? Yarapfuye bamwita Pele. 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 Wowe wumva uzaba nka Pele. Iyi selection wayibonye gute rero? Nabonye ari umuriro cyane. Nongereho cyane. Byagenze gute? Ibintu byari biri hatari. Urabona se watambutse byagenze gute? Ntago twari twareba. Ntago barabimenya. Ariko wezeye gutambuka. Mu Rwanda niwe mukinnyi ukunda? Mu Rwanda nkunda umuntu bita Onana. Wowe ukunda wo bita Onana? Uba akina he? Akina he Onana? Muri Simba. Uba wumva uramufana cyangwa ukunda uburyo akina? Ngiye nkunda uburyo akina. Wowe ukunda uburyo akina, nawe uba wumva uretse kuba Pele yarapfuye uba wumva waba nka Onana? Aha. Sawa, reka twumve nabandi. Nawe ngwino utwibwire. We amazina yawe uturuka muri Hererero, kuki waje muri selection wayibonye gute? Amazina yanjye banyita Uwacu Victoire, nuruka mu Hererero rya White Stars. Iyi selection nayibonye neza. Wayibonye neza? Aha. Usanzwe ukina umupira? Nsanzwe nkina umupira. Watangiye gukina ryari? Natangiye gukina nkifite nk'imyaka 6. Nk'imyaka ubu ufite ingahe? 12. 12. Aha. Ni iki cyatumye ukunda umupira? Nukubera na papa yarawukunda akajya nzana muri stade nanjye nkumva ndawushaka. Ukumva urawushaka. Mu kibuga ukina kuhe mwanya? Nkina ku 8. Ukina ku 8. Mu ikipe y'u Amavubi ninde mukinnyi ukina ku 8? Nawenzi. Mu Mavubi ntawuzi. Aha, wumva ufite izihe nzozi rero? Inzozi zo kuzaba umukinnyi. Umukinnyi. Nuwe mukinnyi ufatire ikitegererezo mu Rwanda cyangwa hanze? Kipasa. Kipasa. Wowe wumva uzakina kugeza ku rwego rwa kipasa ukina muri Teseri? Nzanakomeza ngere n'andi henshi. Ariko kipasa ukunda imikinire ye? Akina te kipasa? Kipasa kina neza arekura pasi. Wowe uba wumva uzakina je ngizo kipasa kina? Aha, urakoze cyane. Nawe ngwino utubwire wowe mazina yawe? Iranzi Samuel. Banyita Iranzi Samuel. Iranzi Samuel. Aha, uturuka muri Hererero? Ndengera. Aha, irushanwa rero selection yari imeze neza. Icyakugoye niki? Icyagoye nuko ngomba gukina itari kuvunana. Wowe wazaga ukina urukweto? Oya. Barakubwira ati ikintu utagira ute? Utavuna. Ukina utavunana. Ukina kuri kangahe? Kuri 7. Ukina? Ku 9 bambi. Ukina kuri 7 no ku 9 icyarimwe? Oya, buri hose ndakina. Iyo myanya ibiri yose ndayishobora. Aha, mu Rwanda ukunda uwe mukino? Sajati. Sajati niyo nkuru Sajati? Uba wumva uzakina umupira ku rwego rwa niyo nkuru Sajati? Aha, urakoze cyane. Nundi naza tubwire. Wowe bimeze bite? Meze neza. Amazina? Igira neza DM. Igira neza DM? Ku myaka yawe ingahe? 12. 12. Yego. Aha. Iyi selection wayibonye? Nayibonye neza. Icyakugoye niki? Cyangoye nukubona nza umukoca kanura ngo nze nyine. Cyangoye nukubona ukoca zamfata ngo nze nyine.
hari abana wabonye bafite ubuhanga budasanzwe se? Yego. Mu Rwanda ukunda uwe mukinnyi? Byiringiro Rage. Wowe ukunda Byiringiro Rage, mukina ku mwanya umwe cyangwa? Oya. Kina umwanya utandukanye. Wowe ukina kuri kangahe? Kabiri. Yego. Ubu Byiringiro Rage niba kumva wamubwira iki? Namubwira ngo akomerezeho, Imana izamufashe mu mupira. Akomerezeho, Imana izamufashe mu mupira. Aha, urakoze cyane. Undi wowe witwa ndi? Byiringiro Paul. Byiringiro Paul. Ukina he? Muri Ndengera. Aha, muri Ndengera. Ko abantu bo muri Ndengera nabonye muri benshi hanga. Nuko akademi ka Kaganga kameze nkaho kari hejuru. Nuko mwebwe akademi ka Kaganga mubona kari hejuru ubundi budeme. Wowe ukabutangaje ko akademi ka Kaganga ubona kari hejuru, niyo mpamvu mwebwe mwaje muri na benshi. Ukina kuri kangahe? Nkina kuri 5. Wowe ukina kuri 5? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 10. Imyaka 10. Aha. Umudefanseri mu Rwanda ufata icyitegererezo ninde? Jideo. Wowe umudefanseri ufata icyitegererezo no bita Bendeka Jedeo. Wo muri Etenseri. Akina te? Akina neza kandi icyo bamubwiye akagikosora. Nukuvuga ngo akina neza kandi akumva umutoza vuba. Aha. Ijambo rimwe rero kuri kocha wawe Kaganga. Adutoza neza kandi akatwitaho. Kaganga abatoza neza kandi akagira ate? Akatwitaho. Aha, urakoze cyane. Undi wowe bimeze bite? Meze neza cyane. Witwa? Banituze Honore. Witwa? Banituze Honore. Yego. Uturuka mu kahe academy? Nuruka mu academy kitwa Kivu City. Kivu City. Kuki mwongeyeho City academy nakaje? Nuko Kivu City ariyo kipe ikomeye aha kuri stade. Nukuvuga ngo niko academy gafite abana barcyaye. Barcyaye. Nk'umupanga neza. Abana ba Kivu City bameze nk'umupanga. Tuza dutema. Selection ibonye gute? Yanshimishije cyane. Nishimye. Kandi tunizeye ko turaza kubona amahirwe yo kutujyana. Bari kubabwira ko ubundi murajya hehe? Bari kutubwira ko turajya mu Academy Bayern. Murajya mu Academy ka Bayern. Aha. Ukina ninde mukinnyi ufatira cyitegerezo wumva waba nkawe mu Rwanda? Nkunda Anicet. Wowe ukunda Ishimwe Anicet. Niwe mukinnyi wumva ushaka kuzaba nkawe? Niwe mukinnyi wumva nshaka kuzaba nkawe. Aha, urakoze cyane. Aha, twakiriye undi mutaramu. Wowe witwa ndi? Irasubiza Boris. Irasubiza? Boris. Aha. Ukina he? Ina kwa Kaganga. Kuki mwese turi kubona musa nko muturuka kwa Kaganga? Nyine niho twabonye niho twabonye akugira amafaranga make. Adana dutoza neza. Kaganga abatoza neza. Aha. Tubwire rero iyi selection ibonye ute? Nagiye byanshimishije ako nababaye kubera nanjye natagiye mu bandi. Canumvishe mbabaye. Niki cyatumye ubona gisango batagufasha? Kwa nyine nandi gutakaza amabaro kandi simpasa abandi kubwo ngashaka kwicenga. Ukina kuri kangahe? Ina 6. Urumva role ya nimero 6 ni yihe mu kibuga? Akamaro ka nimero 6 mu kibuga nakaye. Bakubwiye ko nimero 6 akora iki yafite baro mu kibuga? Apasa abandi naho nyine agakina ibyo abandi bakora ariko nyine naho agatsinda. Kandi baba banatakaje umupira akaba mwiza kongera kuwaka. Ibyo bakubwiye ko aricyo bakubwiye ko ariyo defo bakubonyeho. Aha. Urabona icyizere se wakitakarije? Igope. Ako dani ngomba kwisubiraho n'ubundi nta muntu waza kumoza none se nabigenze. Wowe harya ngo uzabanga Ishimwe Anicet? Sawa urakoze cyane. Aha. Wowe wavuyeho wavuze? Njye naho navuze. Ngo twagiye rero. Ni twakisumira mishiri. Banuruka Academy ka Kaganga. None Kaganga dutoza neza, nitoza kurusha training. Tukurisha neza,
batsinze. Iyi selection ibonye gute? Nabonye nishimye kuba watsinze, natwe nidukina turashima Imana. Aha, mu Rwanda wumva uzaba nkuye mukinnyi? Mukinnyi uriya Sumaila Moro. Wowe wumva uzaba umukinnyi Sumaila Moro? Kubera iki Sumaila Moro? Mukinire kina neza. Mukinire kina neza. Moro mubona akina neza? Sawa, urakoze cyane. Aha, ubwo rero ngibyo twari turi kugenda tuganira n'abana bagiye batandukanye b'amarerero agiye atandukanye, bagiye batubwira uko bakiriye iyi selection, banatubwira n'ahazaza habo n'abakinnyi bumva bazaba bafatiraho icyitegererezo. Komeza udukurikire kabisa, twite Akamena Mutwe TV. Ciao.